Posle nezapamćenih snežnih padavina ovde kod nas u Vašingtonu oboren je rekord iz 1896. Neuobičajene nove snežne padavine na jugu Sjedinjenih Država. Dovele su do zatvaranja škola, otkazivanja letova i brojnih saobraćajnih nesreća. Nevreme je zahvatilo područje od Teksasa i Južne Karoline do Džordžije i Floride. Snježna oluja zahvatila je jug zemlje gdje su pojedina područja pokrivena sa nekoliko centimetara snijega koji se rijetko viđa u tom dijelu Sjedinjenih Država. U Dallasu i Fort Worthu u državi Teksas palo je rekordnih više od 30 centimetara snijega koji je već pričinio značajnu štetu. Krovovi na velikom broju kuća su srušeni i drveće oboreno dok su putevi neprohodni. Ova traka je zatvorena, možda ćemo uspjeti da izađemo odavde, ko zna. Poledica na putevima izazvala je nekoliko udesa. Crveni automobil je naleteo na crni. Ja sam udario u oba vozila jer nisam mogao da se zaustavim. Hiljade domova u Sjevernoj Karolini su bez struje zbog snažnog vjetra. Bilo je teško sinoć jer je vetar bio izuzetno snažan. U pojedinim oblastima u Luizijani nije bilo mećave, ali su vremenske prilike bile dovoljno loše da se zatvore škole. Nadam se da će biti dovoljno snega da se napravi Sneško Belić ili organizuje grudvanje. Stvarno je super jer sneg nije padao odavno, možda će napadati čak 2 centimetra, tako da sam stvarno uzbuđena. Roditelji se međutim nadaju da će škole biti uskoro otvorene. Nadam se da će nevreme proći kako bi deca mogla da se vrate u školu ujutro. Sjeveroistok Sjedinjenih Država u međuvremenu se polako oporavlja od druge velike snježne oluje koja je zahvatila to područje za manje od nedelju dana. Državne službe danas su počele da rade, dok su aerodromi u Vašingtonu, Njujorku, Baltimoru i Filadelfiji ponovo otvoreni. Prijestolnice i države Maryland i Virginia zatražili su finansijsku pomoć od federalne vlade kako bi platili čišćenje snijega.